Imena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri ino nkuru igira iti ubuhamya bushya bw'abahoze muri FDLR mu mikoranire n'ingabo za SADC. Impaka zikomeje kuba zose ku butumwa ingabo z'umuryango w'ubukungu n'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo SADC zirimo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abayobozi bazo bavuga ko zagiye kubungabunga amahoro nyamara ibyo zikora bihabanye nabyo. Ubuhamya bushya bw'abahoze mu mutwe wa FDLR n'abarwanyi ba Wazalendo bwahishuye uburyo ingabo za SADC zifashwa umutwe zikawa ibikoresho kugira ngo zirwanye umutwe wa M23 no mu mugambi mugari wa Tshisekedi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Bwatanzwe n'abahoze muri FDLR bishyikirije u Rwanda nyuma yaho babonye ko basumbirijwe mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakabona amahirwe ya nyuma ari ukuyabangira ingata. CRAP ni ishami ridasanzwe mu gisirikare cya FDLR rizwi nka Commando de Recherche et d'Action de Profondeur, rirwana aho rukomeye. Abarwanyi baryo bashyigikiwe bikomeye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse mu minsi ishize umugore wa Tshisekedi Denise Nyakeru Tshisekedi yagaragaye yagiye kubasura mu bitaro aho bari kuvurirwa bikomere. Abishyikirije u Rwanda bavuga ko ku rugamba bajyaho ingabo za SADC zabahaga ibikoresho zikanabafasha gutera ibisasu biremereye barwanya M23. Ibi bishimangirwa n'uwitwa Manirahari Sebuyange uvuga ko yarwanye intambara zikomeye zirenga 15 ari muri FDLR afatanya na Nyatura Wazalendo FARDC, abasirikare b'u Burundi na SADC yabateraga amabombe kuri M23. Ati intambara ya gatanu nayirwaniye ikarega nayo yari irimo abarundi n'abaFARDC n'abazalendo. Ya gatandatu twarwaniye muri Gicwa, twari turi hamwe na Hibo umutwe wa FARDC ndetse na SADC. Icyo gihe bateraga amabombe, FARDC yarasaga ariko abaduhaga ibikoresho n'ingabo za SADC nazo zaduherezaga amasasu n'ibyo kurya. Mu Kuboza 2023 nibwo ingabo za SADC zinjiye mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo nyuma yaho Perezida Tshisekedi yirukanye iza EAC azishinja kutarwanya umutwe wa M23. Yahisemo gusaba iza SADC iza Afurika y'Epfo zifata iya mbere ziyemeza kurwana urwo rugamba, nubwo nazo muri ibi bihe zigeramiwe. Zasanze z'u Burundi nabwo bahuje umugambi na Tshisekedi wo gukuraho ubuyobozi bw'u Rwanda. Bizimana Jean Paul ati icyo SADC yakoraga kwari ukurasa amabombe aho M23 iri natwe tukaba turi hasi imbere. Ati twese utubaze icyo gihe turi Isake twari kugera no mu 2000, twabaga turi abantu batandukanye barimo FARDC, Wazalendo n'indi mitwe. Umwe mu bari muri FDLR agaragaza ko muri uyu mutwe harimo uruvange rw'abantu, ni ukuvuga abana, abasore b'ibigango, abagabo n'abasaza. Abarwanyi bageze muri FDLR mu bihe bitandukanye bahabwa imyitozo, intego yabo ari imwe yo kutatera u Rwanda bakica abatutsi. Umwe wabahozemo ati batwigishaga uko tugomba kwanga u Rwanda n'abayobozi barwo cyane cyane abatutsi, noneho rimwe bakadushyiramo ingengabitekerezo bakatubwira ngo uwo tuzafata atorotse bazamwica. Ni nako byagendaga kuko uwafatwaga ashaka gutoroka iryo ryabaga ari iherezo ry'ubuzima bwe, ndetse n'uyu hari bagenzi be ubwe biyiciye. Ati bafataga bamwe bakabica bakampa abandi nanjye ngo mbice, kuko akenshi na kenshi nabagamo bakanankeka ko ndi umunyarwanda. Ese FDLR iracyahari? Iyo uganira n'aba basore basobanura badategwa imitwerere y'umutwe wa FDLR, by'umwihariko ishami rya CRAP rigizwe n'abakomando barwana aho rukomeye bakanarinda abayobozi bakuru. Bagaragaza ko CRAP igizwe na kompani eshatu, aho iya mbere yitwa Bombardier iyobowe n'uwitwa Noheli, iya kabiri ikitwa MIG 35 iyobowe na Tuyizere Aimable, iya gatatu niyobowe na Mfitumukiza Benjamin, iya kane ikitwa Boeing iyobowe na Remy. Hari kandi iyitwa Apache ndetse na Drone. Uwayobayemo ati kompani ya mbere ifite abasirikari 100, iya kabiri ifite abasirikari 80, iya gatatu ifite abasirikari 70, iya kane yo ifite abasirikari 80, iya gatanu ifite nka 50 kuko niyo nto irimo. Kompani irinda abayobozi aho bahungira hose ikajyana nabo niyitwa Boeing ya Remy.
Arakomeza agira ati izindi ziba ziri ku ruhande nk'iya Noheli n'iy'intambara niyo ijya kurwana, hagakurikiraho iya MiG 35 nayo ijya kurwana, ubwo Apache na Drone nizo kompani ziba zifungiye ba komanda. Uretse CRAP, aba bavuye muri FDLR bagaragaza ko hari izindi kompani zihari zirimo nk'izizwi nka Jericho, Sinayi, abazigize bose bakaba bari kubungabunga mu mashyamba. Hari bamwe muri aba barwanyi ba FDLR mu myaka bamaze banakoranye n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe, barimo n'uwari umuyobozi w'ingabo zidasanzwe z'uyu mutwe wa FDLR, Lieutenant Koloneli Ruhinda Gabi, ubusanzwe witwaga Protogene Ruvuga y'Imikore. Ruhinda yiciwe mu mirwano yabaye hagati y'ingabo za Congo ndetse na M23 mu Ukuboza 2023. Manirahari wabanye nawe yagaragaje ko arangije imyitozo ya gisirikare bamugize umufasha wa Ruhinda. Ati icyo namufashaga kwari ukumumesera no kumuhekera ibikapu agiye mu ngendo no guteka. Ruhinda twamaranye imyaka 6, twanatandukanye akimara gupfa. Nahise njya muri kompani yitwa MiG 35, imwe muri kompani za CRAP. Manirahari agaragaza ko bamenye ko Ruhinda yapfuye bagiye kubika amasasu, bageze mu kigo bumva amabombe araturitse, mu kanya nk'ako guhumbya babona imodoka ihise ihagera mu kigo barimo. Ati abo bantu bahise batwegeza hirya batwaka na za telefoni, tubona imodoka ivuye mu kigo iri kwiruka ihita igenda. Hashize amasaha 5 baratubwira ngo Ruhinda bateze za grenade, bamuteze grenade. Akimara gupfa ubuzima bwarahindutse, bashyiraho undi wo kumusimbura, nge bahita bankuraho nabaga mpita njya ahandi. Uwamusimbuye yitwa Guillaume. Aba basore bavuga ko gutahuka kwabo kwagizwemo uruhare n'amakuru bagiye bumva kuri radiyo, bakumva bagenzi babo batashye mbere bababwira ko mu Rwanda hari amahoro. Nk'uwitwa Turatsinze Eric agaragaza ko gutoroka bagenzi be byari bikomeye, kuko nari nzi ko nibabimenya ko ndi muri izo gahunda ndapfa. Ati icyakora nkimara kugera i Goma byaranyoroheye kuko M23 yari imaze gufata Goma, kuko nari nzi ko niyo bamfata ndavuga ko nge nitanze. Nkigera i Goma nari mfite umuntu twavuganye aranshyikiriza ubuyobozi bw'u Rwanda. Nasanze abapolisi banyakira neza. Nkimara kurenga umupaka wa Congo ngeze mu Rwanda nta bindi bibazo nagize. Bose bagaragaza ko ibyo babwirwaga ko nibagera mu Rwanda bazicwa n'ibindi byo kubangisha u Rwanda bamaze kubona ko ari ibinyoma, bagasaba bagenzi babo gutaha kuko ari ugukorera abo bayobozi babo nyamara ntacyo bazunguka. Manirahari ati nibatahe mu Rwanda ni amahoro. Nanjye naratinyaga ariko naratinyutse. Twagezeyo nta kibazo nagize, twirukanse igihe kinini ariko ntacyo twagezeho. Bashaka batahuka. Ubuhamya bw'imikoranire ya FDLR ndetse na SADC bahuje mu gihe gitutu gikomeje kuba cyinshi cy'ingabo z'uyu muryango ziri ku rugamba muri Congo, aho by'umwihariko za Afurika y'Epfo zasabwe kuva muri Congo. Ni nyuma y'aho bigaragaye ko ubutumwa zagiyemo bushobora kuba buhishe inyungu bwite z'abantu bamwe na bamwe, by'umwihariko Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo. Perezida wa Malawi aherutse gutangaza ko agiye gukura ingabo z'iki gihugu cye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Reka dusoreze kuri ino nkuru igira iti u Rwanda rwagaragarije Loni umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ifite yo kurugabaho ibitero. Ambasaderi w'u Rwanda mu Busuwisi James Ngango yagaragarije akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu umugambi ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bwari bufite wo kugaba ibitero bikomeye kuri Kigali. Mu butumwa bw'ubunyomoza bwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishinja u Rwanda gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23, Ambasaderi Ngango kuwa 6 Gashyantare 2025 yagaragaje ko ibyo ari ukuyobya uburari kugira ngo umuryango mpuzamahanga udatahura umugambi mubisha wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Yagize ati twamaganye dukomeje uko Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ikomeje kugaragaza ko u Rwanda ruteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo.
Ibi bizwi nk'amayeri leta ya Kinshasa ikoresha kugira ngo n'abafatanya nayo bataryozwa ubugizi bwa nabi bakorera abaturage bayo. Abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Goma mu rukera rwo ku itariki ya 27 Mutarama 2025 nyuma y'iminsi ine bafashe undi mujyi wa Sake uri muri teritwari ya Masisi. Ubu bagenzura ibikorwa remezo byose biri muri Goma birimo ikibuga cy'indege ndetse banashyizeho ubuyobozi bushya bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ambasaderi Ngango yatangaje ko ubwo abo barwanyi ba M23 binjiraga i Goma, ihuriro ry'ingabo za leta ya FARDC ryari rifite umugambi wo kugaba ibitero bigari ku Rwanda zifashishije intwaro zitandukanye ryari ryarunze muri uyu mujyi no mu nkengero zawo. Ati ikigaragara ahubwo ni ibibazo iki kibazo gishobora gutera u Rwanda. Nyuma y'ifatwa rya Goma habonetse ibimenyetso bishya bigaragaza umugambi w'ibitero bigari ku Rwanda. Ihuriro rishyigikiwe na leta ndetse ryari ryarunze intwaro nyinshi n'ibikoresho bya gisirikare hafi y'umupaka w'u Rwanda, cyane cyane mu mujyi wa Goma no ku kibuga cy'indege cya Goma. Uyu mudiplomate yasobanuye ko intwaro zari zifashishwaga mu gutera u Rwanda zirimo roketi, drone zigaba ibitero, imbunda nini. Ati ntabwo izi ntwaro zari zigambiriye M23 ahubwo zarebaga mu Rwanda. Ambasaderi Ngango yibukije ko ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Goma, ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryarashe mu Rwanda ryica abaturage 16 bakomereka abandi barenga 150. Inzu n'imitungo y'abaturage bagera kuri 180 birangirika. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe aherutse kugaragaza ko mu gihe leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite umugambi wo gutera u Rwanda narwo ruzagumishaho ingamba z'ubwirinzi rwashize ku mipaka. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane rero, nahangaha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukande subscribe abatarakanda subscribe. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bashyi.